Dragi gledatelji, dobar vam večer. Počinje još jedan Planet 3 na samom početku svim ženama i onima koji se tako osjećaju. Sretan 8. mart želi cijela ekipa Planeta 3. Evo, mi smo na današnji dan odlučili razgovarati sa ženama, uvjetno rečeno, muških zanimanja. Pa ja tako pozdravljam Irenu Žilić, zavarivačicu u 3. maju. Evo, jedno sam naučila tu riječ. Dobro večer. Dobro večer. I Gordana Hajtić, bivša nogometašica ženskog nogometnog kluba Rijeka, ali još uvijek ste aktivni u klubu. Tako je, dobro administraciji. Dobro večer. Evo za početak, kako ste proveli danas 8. mart? Pa žurno. Danas sam baš tražena jer je 8. mart, pa je onda... Kao žena neobičnog zanimanja? Tako je, da. Smo danas bili malo kod župana na prijemu i tako. A u 3. maju kako je bilo? Kolege su donijeli kakav poklon? Kolege su čestitale, neko je donosio čokoladu i tako. Prošlo je neradno uglavnom na poslu. Danas su me poštedili. Lijepo. Da. Vi inače slavite 8. mart? Pa slavim koliko mi okolina odslavi 8. mart. Ali eto, ja sam čestitala svim svojim kolegicama, prijateljicama i tako dalje. A suprug i kćer su me obradovali u rano jutro sa jednim lijepim poklončićem, tako da je bilo sasvim lijepo. Evo Irena, vratimo se na početak. Kako to da ste uopće postali zavarivačica? Ja vjerujem da je to sad vama normalan posao, ali kako je došlo do toga? Pa igrom slučaja. Bila sam tako oko 6 mjeseci bez posla. Iskrsla je prilika da odem kao brodska čistačica u 3. maj. Onda sam se tamo raspitala za taj tečaj zavarivača. Prijavila sam se i evo me 4 godine već zavarujem. Dakle, odmah nakon tečaja ste onda dobili posao ili kako? Da. 3 mjeseca traje tečaj i odmah onda ostajete u 3. maju i tamo ostajete raditi. Gordana, otkud vi u nogometnim vodama? Od malih nogu. To je velika ljubav, velika strast. Šta da kažem, evo, prije nije bilo mogućnosti ni treniranja, ni igranja, ni za djevojčice, ni za djevojke, ni za žene, tako da sam ja se aktivirala u klubu koji se oformio negdje 2007. godine. Ja sam došla 2008. Tada je bilo već kasno za neko aktivno bavljenje nogometom, za igranje ligaških utakmica. Međutim, aktivna sam u klubu s time što sam odigrala nekoliko turnira, treniram s curama, dječicu tu vodimo okolo po tim nekim turnirima i tako. Trudim se javnost obavještavati o aktivnostima kluba. Imenovali su me nekom glasnogovornicom. Međutim, zaista me veseli rad u klubu i veseli me taj ženski nogomet. Sport uopće, ali ženski nogomet posebno. Evo što se tiče kluba, u prvoj ligi se natječete. Tako i natječemo se već uspješno. Evo sad je 6. sezona. Znači to je prva Hrvatska nogometna liga za žene. Liga broji 8 klubova i eto, mi smo uvijek nekako tako u samom vrhu od 2. do 4. mjesta. I jednu sezonu smo malo posustali, popali na 5. mjesto, ali za klub koji je tako mlad, to je relativno dobar uspjeh. Gotovo svake sezone igramo u finalu Kupa Hrvatske za žene, tako da dosta uspješan mladi klub riječki. Gdje igrate domaće utakmice za one koji ne znaju? Eto, domaće utakmice se igraju na Krimeji, na stadionu Orijenta. Tamo se održava i gro treninga, s time da seniorski pogon trenira nešto malo i na Rujevici, dok juniorke, kadetkinje i male djevojčice, pionirke treniraju na Krimeji. Irena, kako izgleda vaš radni dan? Obično posao zavarivača. Ništa, dođete u 7 sati, palite mašinu, elektrodu u ruku i varim cijevi. Kako to, bez prestanka, s pauzom? Pa svako po sebi radi kad treba neke male pauze, doma rende u 11, do 11:30 i onda opet se do 2:30 se opet zavaruje i to je to. Jedina ste žena u pogonu? Tako je. Kako? Evo, se slažete s kolegama? Pa s mojim kolegama jako dobro se slažem. Prihvatili su me, prihvatili ga. Nisu imali izbora? Morali su, da. Ali u redu je. S muškima. Malo je u početku, malo... Pa to, je li bilo nekog podcjenjivačkog ponašanja od strane kolega, možda čak i od šefova? Pa dobro, možda ne baš podcjenjivački, ali vam dolazi gledati ko treba i ko ne treba. Atrakcija. Tako je. Mi inače radimo svako je u svom boksu. I onda se malo sjećate kao da ste u cirkusu u zoološkom vrtu, ne znam, dođe pa vas stvarno svako toliko dođe, neko gleda pa provjera. Pa ono vidi ti stvarno to znaš raditi. Dakle, nemate pravo na pogrešku? Pa ako i pogriješim, pa to je žensko, tako. Ništa čudno. Da, kažem, ako nešto je dobijemo, onda kažem, pa ona će sve dobiti jer je ona žensko. U biti se moramo puno više truditi i dokazivati da to znamo raditi. A što se tiče novaca, jeste isto plaćeni vi muški kolege? Ili... Pa to približno smo. Nema sad da sam podcijenjena, nisam. Približno svako ima tako tu plaću.
ali opet se osjeti žensko je žensko tamo. Što se tiče nogometa i novaca, svi znamo da u muškom nogometu ima novaca. Kod vas se dakle igra amaterski. Iako da, igramo tu prvu nogometnu ligu, uglavnom je to nekako na amaterskoj bazi. To su sve djevojke, žene koje rade, studiraju, znači to svoje slobodno vrijeme, dolaze na treninge. Treninzi su svih 5 dana u tjednu, subotom je odmor. Nedjeljom se igraju utakmice, kod juniorki se igraju subotom, utakmice nedjelje su slobodne, ali kažem, evo, 4 dana treninga i 1 dan teretane. Znači to vrlo profesionalno se nastoji odrađivati. Šta da vam kažem, novaca nema. Jednostavno s onim što dobivamo od RSS-a i od HNS-a, koja je naša krovna organizacija, pokrivamo se nekako i tih nekih članarina u klubu, ali to je ne da je daleko od nogometa muškoga, nego nema apsolutno nikakve veze što se tiče financija sa muškim nogometom, a i što se tiče nekih drugih stvari. Možemo reći vjerojatno i publika i čak i medijski tretman, kako to podnosite? Pa medijski, evo kažem, baš obzirom da smo, ne znam, stalno pilamo to nekako, nastojimo to ljudima približiti, da smo klub koji je zaista, postali smo neka vrijedna i značajna karika u ekipnom sportu grada Rijeke. Dosta smo uspješni kao klub. Međutim, nema nas nigdje. Nema nas po lokalnim medijima, nema nas u lokalnim novinama, nema nas na lokalnom radiju. Vrlo rijetko. I ako da, onda samo objave rezultata. Recimo, ne znam, imate godinama... Ljudi se čude da uopće postojite. Na uopće formu da tog nekog ženskog nogometa, dok godinama imamo ženski rukomet, žensku odbojku, žensku košarku. Imamo ženskih ekipnih sportova i ne znam zašto bi sad nogomet bio neki izuzetak u svemu tome. Međutim, eto, rukometašice, drago mi je, bez obzira, normalno, nakon svakog kola dobivaju neki medijski prostor u lokalnim novinama, ali tako, mi ga ne dobivamo čak ni nakon nekih većih uspjeha. Pa ne bi bilo loše kad bi se to barem malo izjednačilo, kad bi se ljudima to prezentiralo i približilo, jer ovako ljudi ostaju onim svojim nekim predrasudama da nogomet nije za žene. Jeste li se susretali s tim predrasudama dok ste vi trenirali? Ja jesam, pogotovo dok sam bila djevojčica koja je sa dečkićem igrala nogomet jer ja ga nisam imala gdje drugdje igrati. Znači ja sam igrala po ulici, u školi, ta neka školska prvenstva, redovito sam sa dečkićima to igrala. Tako da onda je bilo katastrofa. Mislim što se toga tiče katastrofa. Dok recimo sada, evo, moje dijete isto trenira nogomet, nisam ju ja gurnula u to, ona je to otišla iz čiste svoje želje, ona uživa u tome. Njezinim kolegama u razredu je sasvim apsolutno normalno da ona igra nogomet i to je super. I to je super. I mislim da bi trebali u principu tako odgajati djecu, educirati okolinu da ne postoje te neke razlike, barem što se tiče toga, jer sport nas oplemenjuje. Bilo koji sport, ženski, muški, on oplemenjuje, tako da mislim da ne treba raditi razlike. Ali da je teško curama i dan danas, je. Jeste vi, Irena, strahovali, dakle, kad ste krenuli na taj tečaj da će vas tako čudno gledat, pitat zašto se s tim? Ja sam se već pripremila. To mi je bilo normalno. Oni su se jedni trudili da se ne smiju i tako, ali mi je jako to bilo smiješno kad sam ja došla na taj tečaj. Ali ja sam već spremna bila na to. Ali evo recimo da niste sad u 3. maju jedina, ima vas 3. Da, ima nas. Nisam ja ni došla prva. Njih 2 su već bile prije mene, ali eto, kad god dođemo tu, te se formiraju nove grupe, ono im je to uvijek čudno, uvijek im je smiješno. Ali dobro, prođe se i to. Pa kako izgledaju, ne znam, ti razgovori s dečkima na marendi? Koje teme? Da. Nećemo? Ne, bolje ne. Ali evo, gledam, imate ženstvenu frizuru, nokte, dakle, ipak se do nekih stvari drži. Pa da. Može, znači radno odijelo je isto kao što imaju i muški ili imate neko svoje žensko radno odijelo? Nažalost nemam. Iako sam htjela da mi nabave neku rozu masku i tako da mi, ali nisam uspjela u tome. Odijelo isto mora biti kako je tamno, plavo je? Da, isto tamno, ne može plavo. Neka druga boja? Ne može ništa. Ili kožno bijelo što se znam nekad nositi. Ništa, klasične rukavice, ogromne, ali dobro, ako si napravi manikuru, ostane mi sve. Cirkoni isto znaju ostati, tako da... Rukavice čuvaju. Da. A jesu li ipak kolege neki put ipak džentlmeni? Jesu. Evo, ima li neki primjer? Jesu. Pa potrude se, pogotovo ako su neke teške cijevi ili nešto što ja ne mogu, onda vrlo rado oni meni tu uskoče u pomoć bez problema. Tako da... Ali da li vas onda tjeraju nekako da to vratite? Ne. Donesete neke kolače, ispečete? Ne, dobro, to kolače ja svojevoljno.
Čak mi oni kavu kuhaju, ne ja njima, nego oni meni. Lijepo ste ih naučili. Da, eto. Evo to kad smo spomenuli radno djelo, dresovi vaši, kakvi su vaši dresovi, ženski, muški dresovi, je li to isto? Mi bi bili presretni da možemo nabaviti neke dresove ženskog kroja, međutim, u situaciji koju jesmo, sretni smo da dođemo do bilo koje garniture dresova. Trenutno imamo jedno 3 garniture dresova, a to su klasični muški dresovi. Ne znam, po vani je to normalno da cure imaju ženske lijepe koliko toliko strukirane dresove. Međutim, naše cure su izuzetno zgodne cure, kojima svaki dres dobro stoji, tako da ne možemo sad tu puno nešto. Nije važan dres. Kad ste spomenuli to nogomet ženski vani, kakva su iskustva? Dakle, kako se nogomet ženski vani doživljava? 2011. godine je održano u Njemačkoj svjetsko prvenstvo u ženskom nogometu. Stadioni su bili 60, 70, 80 tisuća gledatelja, što je recimo za našu čak mušku prvu nogometnu ligu neostvarivo. Igra se, ženski nogomet je izuzetno lijep sport. Nema puno kontakta, nema toliko grubosti kao u muškom sportu i tu se baš može gledati čisti. Nogomet 90%, možda 10% ne. Cure što vani igraju, normalno imaju apsolutno puno bolje uvjete nego naše djevojke ovdje. Naše djevojke su već počele odlaziti van jer su prepoznate kao nadarene i tako dalje. Tako da onda kad odu jednom van, više im se teško vratiti ovdje. Recimo u Americi imate sistem da oni imaju vrtićke lige za djevojčice u nogometu. Zato je filmova znamo. Tako je, da. Njihova reprezentacija je najjača u svijetu. Gledati neku američku ekipu kako igra nogomet i gledati našu ekipu kako igra nogomet. Gledati američku reprezentaciju nogometnu i gledati Barcelonu, evo vjerujte, uživat ćete jednako. Uživat ćete jednako u ljepoti igre. Drugačiji odnos prema ženskom nogometu vani nego kod nas, ali kažem, kod nas se stvari pomiču. Znači nije to na nekom nivou koje je bilo pred nekoliko godina. Ali meni se čini da nije to samo ženski nogomet, da su to općenito ženski sportovi, općenito manje medijski praćeni, općenito ih manje publika je, dok se nama ne dogodi neka individualna kvaliteta poput neke Blanke, Sandre ili Janice, ne znam, mi nismo u stanju se okrenuti nekom ženskom sportu. Ali evo imate primjer konkretno grada Rijeke gdje su odbojkašice jedine koje su u ovaj grad donijela neki državni trofej. Ne? Nekoliko njih. Nekoliko. Ali opet je ta publika medijski, vrlo... Oni nisu uopće, ne znam. Ali i publike tako. I ni publike nema na tribinama i ne znam gdje je i u čemu je problem. Da li zaista, mislim problem je svugdje novac. Vi kad gledate negdje gdje se utopi neki novac, gdje je neki dobar marketing, gdje to krene i ljudi se nekako za tim kao krenu, ali zaista ne znam zašto ti ženski sportovi nisu, jer pazite, odricanje je, ako ne i veće, gotovo jednako kao kod muškaraca. A da ne govorimo da žena uglavnom kada dođe do nekog majčinstva prekida karijeru jer je to teško uskladiti. Neke još nekoliko godina nešto rade i onda... Irena, pratite li vi sport? Da li vi morate znati isto te rezultate da možete komentirati? Ne moram, ne. Rekli ste isto volite sport, koje sportove pratite? Pratite muški nogomet? Apsolutno volim sport, mogu ga gledati danima bez prestanka i mi svi u obitelji tako nekako smo sportski nastrojeni. Pratila sam muški nogomet puno više ranije dok nisam uletila u jackpot i sad pratim ga još uvijek. Volim NK Rijeku, navijam za Rijeku ludo i pratim rukomet, riječki pogotovo, košarku ne više, tako izgubila sam nekako interesirati, ali kad su neka prvenstva i neka velika događanja, apsolutno pratim sve od početka do kraja, uopće nije problem. Ali Irena, rekli ste, leže vam ti nekakvi muški poslovi nekako, što još sve, koje muške poslove još dobro radite? Farbam ograde, postavljam laminate, ako treba krečiti. Dakle, mogu vas kontaktirati ako nekome treba usluga. Vi ste, Gordana, bavite se još ugostiteljstvom, bili ste dugi niz konobara, pa možda isto kakav je taj odnos konobarica. Evo, prva sam krivo rekla, dakle, taj odnos konobar-konobarica. Općenito doživljaj konobara i konobarica. Pa ja mislim, evo ovako, što se općenito tiče samog posla, nema neke razlike, osim što, evo, fizičke predispozicije su normalno drugačije kod žene i kod muškaraca. Dečki će lakše ponijeti neku kašetu nego žene i što sam ja imala prilike gdje god sam radila, to je tako. Međutim, imamo, ne znam, i u ugostiteljstvu ja sam nailazila na mnogo... Ne želim sada da me se krivo shvati, ali stvarno negdje gdje je trebalo doći na neke pozicije. Ja sam zaista dugi niz godina radila kao konobarica i sad u zadnje vrijeme radim kao voditeljica lokala, ali gdje god treba doći na neke pozicije, u neke zadnje krugove, uđemo ja i još jedan gospodin i gotovo uvijek taj jedan gospodin dobije mjesto, ja ne. To mi se zaista dogodilo nekoliko puta. Ne znam što je razlog i ne znam da li to zaista tako funkcionira, da li to slučajno se tako poklopilo, a moguće.
moguće, ne tvrdim, ali opet i u tom našem poslu nekako lakše opstaju muškarci nego žene. Irena, vi imate li priliku za napredovanje na poslu? Pa sve vam je to isto tako. Prije će nekog muškoga nego mene ženu. To vam neće niko tako reći otvoreno, Znači, ali to tako funkcionira jednostavno. Nažalost, Da. Evo što vas sutra čeka na poslu? Kolege znaju da ste bili danas tu. Da, dobro, sutra je subota. Aha, sutra je subota. Tako da su do ponedjeljka. Pa da, do ponedjeljka će se to zaboraviti. Da. I vas još za kraj pitam, dakle, uskoro kroz par mjeseci ili godinu dana, dakle, odluka je HNS-a da bi svaki nogometni klub, muški, u prvoj nogometnoj ligi, trebao imati žensku ekipu. Da li tu nekako vidite sebe da se priključite? Pa nije to u principu odluka HNS-a, nego to ide od UEFA, da. Tako da to će trebati. To će se najvjerojatnije, ne najvjerojatnije, nego će morati u HNS-u se provesti. Bilo bi nam drago jednostavno s tih nekih aspekata da poboljšamo nekako malo uvjete te igranja, treniranja, da učemo puno djevojčica u klub, da omasovimo taj sport. I onda je vama lako, kad imate neku bazu nekih djevojčica, ne znam, od 50-ak njih 20 će vjerojatno ostati u tom sportu. I to bi nama puno olakšalo normalno rad u klubu i sve to skupa. Do onda ćemo se pokrivati kao i do sad. Trudit ćemo se biti što bolje. Evo, gleda da nas neko negdje prepozna, vidi i da nas što više malo medijski poprati. To bi bilo super. Evo, mogu iskoristiti priliku 17. ožujka. Može, slobodno. Pozvat ćemo sve na Krimeju, dolazi na Viktorija iz Slavonskog Broda. Putem nekih portala se može vidjeti i na našoj web stranici gdje će, ukoliko sati će biti, još ne znamo točan termin. I evo, pozivam sve ljubitelje nogometa, neka malo doživjeti kako to djevojke rade. Hvala vam na gostovanju, bilo je zaista ugodno pričati s vama. Hvala na pozivu. Hvala vam na pozivu.